Anjera program y'obuhingi n'oburisa omuhereza ndi Ivan Tsimi. Turi muri Ntungamo mu cyaro cya Kakoma kandi turi aha Satellite Farm turi mu musiri gwa Hasvakedo. Hasvakedo ni ekihingwa kitari kya burijo, ekihingwa kikakomoka omu ihanga rya USA. Na hati konkani vakedo nkezite za burijo konka abantu bingi tibakukira kuzejumbiraho kuko kureba iki kite kindoho noreba cyona kitire bijuma byingi kandi birungi kandi nayo ine migasho mingi munonga y'abantu bakubene bamanya omu program eje yitwenda ngo n'omuntu wakubata kumanya Hasvakedo aha program eje abase kumanya Hasvakedo niki nehingweta neyetaga birisa kikureba ngo wajikuza ni wabasa kutunga kasenta kuba kirogramu yayo ayemwe negura hagati y'inkumina umwe kandi temba ikanomuriza kakaga ebi nebihingwa ebikuba nebireta entasya konka bamwe omu bantu ni babata kubyetegereza niza gamba nasingwire gift niwe ari kureberera emisirege ya Hasvakedo dera base kutabyinje utakarugaho program n'obuhingi n'oburisa. Gift asingwire abanze kutugambira ebigenderwa byo kuhinga Hasvakedo. Ikigenderwa cyo kuhinga Hasvakedo nebigenderwa byingi muno. So icyo kubanza twenda kugira ngo turonde ekintu kirinka ekiri uniform kandi kikwinkruzinga production. Na ikindi kushanga akuba eji Hasvakedo ne creating emirimo myingi. So ngoko wareba team yone ryaha neba employed ahabwa Hasvakedo. So nayo ni objective yo kubanza ya kandi twenda kugira ngo producing ku meeting standard ninga sitwa kweta world market ya katarikensi yona. So twashana twagira ngo tinge Hasvakedo twa meeting katarikensi yona kandi omuriye cyo mukwinga kugira ngo tumitinga katarikensi yona nitu emphasizing quality to emphasizing quality ekitwa kweta quality production akuba katarikensi yona tukaza yiwabo tine quality production. So nicho tu emphasizing tena kugira ngo tumitinga katarikensi yona kandi akitoro muntu meeting cya kandi icha emphasizing ninga se cyatwana ngize kugira ngo twinge hasheji ninga se migaso ya hash no kwenda kugira ngo tu increasing ari production nke ya oil emwe tubase kufavoringa industries nke zikora oil ninga nane zikora za cosmetics zindi zikurgomu hasheji vakedo kuba hasheji wo gihingire nubasa kugikora muka oil ngo gikoramo cosmetics ezindi. Embebo ya Hasvakedo nergankahi kandi ojibyarota. We bari munonga Hasvakedo seedlings zero ziri available wazenda no na munonga ziri rwahia inagambira offices ziriho hariho na bombo kisasi Kampala naho nzizero seedlings no when what contactinga nuzfuna seedlings already available then ukujibyara kwayo nkoko wambuza eri trike nkoko kurelinka enetana zindo Hasvakedo zinde ziba kwinga naye erinke trike. So kujihinga kwayo of course nubanzoro ndumwanya murunje gora gihinge itakari yawe ne kunditaka eri sande lome soil then itakari yawe wara ndijifavoringa then umanyangu oine ubanzo manyana nezora hinge kati je unonda kuhinga Hasvakedo zkwingana ki mbwenu oine mwanya kwingana ki then muri cyo shanga akubanka ati for example wabo ine nka AKM aho recommended spacing uzo kushanga uri kubyara mu everything kigana nkaga Spacing recommended ne. So recommended spacing yakube 5 by 5 meters. Then konkata abuja umwe nkokunguza kushobora right kwiza tukayinta cropping
ukashanga wa intercropping kuba nizikiriza kugira ngo intercropping so aho no basa gukoresha 7x7 ninga 7x5 meters then twagomezamo aha kuba kugihinga ko wagihinga ubwose yine kutimbe kina cyawe ikina kirungi cy'ukujya accommodating which is 2x2 feet ukitimbaje ukibweneza ukitaho then of course no yine kubo yine seedling zirinungi ziriherese nazo wazi preparing reje then ushemeye kubo yine ikitwakweta manure ninga fertilizer yo kujibyaza which is iba kweta planting fertilizer iza ne basa kuba inorganic ningeri organic so no applying amu yaberi organic kadje organic yine kamasha gente ebafe mwe nene mari mwe chweka ugitamu ugimixinga je nitaka then utibikana je ikina cyawe ukiriza makire cyo resting cyaiza ku resting amukache then ubwe nabwe nenzura yane approaching yane igwa yaiza kugwaje wala yasetingaje mwe nwa mwenzura yatana then planting ubyara usagazo gumana ukirebera utandika ku maintaining mbwenu kubyara wayeza so utandika maintenance yo kuchimaintaining kuza kuchisya kucharura so kwenda kurwanisa obukoko hamwe no kwenda ngumushana gutakashisha ebite bya vakedebi nibabisigaho paint reka tushobore okupaintage erukukora so we bari munonga nkuko wambuza nsiga paintage netiyamba munonga na munonga nkuko nagambira ubwire bw'umushana arobwo kushanga umushana gwatera nkeje stoka atoshanga ikiti cyabaruka so paintage neba eri smooth netera so ko kujitsigaho hate kiti kigumana kitera so tikikaguja ngo kigangare mwene kigumi then ikindi paintage ne kindizari fango spreading kwa fango diseases so ni hawa ishikitiyamba kwenda kurwanisa n'ubundi bukoko oburukorye bijuma bakatamu traps ezi nizikwata ubukoko obwakubire n'ubushisha avakedo dero zikora kurungi so ekekijuma hariho ubwo kushanga of course harimo nkuko nanagambire harimo ubukoko harimo za pusi nazo zitamu mwezi zirye so twinemu traps nzi trapping obwa traps obwo bwa pusi na nobo bukoko tutiremu za fly traps no kuba wazirebera njya wazirebera mwezi umwe so nzi tiyamba hwari yecho kugira ngo tugume tumaintainingire je kijuma citu kirije ahabo kugira ngo vakedo nabaziguza umahanga gaheru ebijuma tabari kubifuhirira mbazi yo kubishisha umubazi tutwakubetugwe encouraging munonga akuba yakubereho konkate kitugwangira of course nanakugize ngo ntwenda export kandi export atkora ze gitere mibazi nuza kuba wagishisha munonga so twenda kugira ngo tukorese nka biological means kurangu area ovacado yite itwa producing kandi tutakajigatira mwembazi mingi naye kije kabi okay so mbamwe n'ikintu cyanjye bekiriyo organic organic kandi kiri fresh kandi kiri healthy reka atugambere aha season za hasi vakedo we bari munonga so ekiti kimwe nk'eki ntuba ntu expecting kujya kuba nco nagamba ni season so season yo kubanza no wano expecting ebijuma ebiri hagati ya 10 kuzari 200 a range ejo so with time nchiguma nchiyongera kugira ko kuba nukirisa gumana ukirisa so nacyo kiguma nchiyongera so umuntu expecting kugira ngo season yo kubanza cyakwerezea ebijuma 10 season ezindi zakurata kurugara season yo kubanza kuzanka season ya kashatu awe yakana sekan chinchi kwekere ebo kwereze ebijuma bukwike mu 13 nacyo kine season zibiro mwaka of course kine season ibiro mwaka ni hanane ne season ejeje inagambira nkaho mu September November na October then na no mu April nubwo muhinje wa hasaro kuba nasharura mbo mwatangiye kusharura mu twasharure mu murundo gumwe turi umuntu expecting kwijagara tukasharura naji byara ni twarabwire ikika kusharura ovacado ko kujibyara kurgo bwajibyara kusiyo bwagisharura ne bitandikira myaka 2 n'icyo so imyaka 2 n'icyo ko kubugirisizeje aho bore ebo kutanaka kwata akasende
mu myaka 2 n'ekicwekaho n'watandikire kureba indicators kufuna akasente. Omurungi orunanye aha program y'obuhingi n'oburisa ninkusima guma nokora otyo ntuba twine abahingi n'abariisa b'omutaano nk'eriizooba noreba turi omuri ntungamo twine asingwire gift ariyo natworeka aha kingwa kya Hasvakedo twareba ngu ekingwa eki niwe nobaasa kukireberera ahakuba endeberera tiyamaani erikutinisa bitu nanyenda tuhumureho then tugaruke nawe turi kumweyongyeza utakarugaho obuhingi n'oburisa program negenda omu maisho. Akatare ka Hasvakedo kemerire kata nk'uko nagambira tikingwa kya butosha abantu bakukira kukinga munonga kabwo kuba umwe nabasa kubuza ngu akatare kayo ubu naginga ningiguzayi. So ite twenka nka satellite farmers itwe kukwatagana nitwe twenka nitwe ntukwereza akatare akubitwe tu exporting aheru ina na ba farmers bingi abitwereza na seedlings tukagaga tukarebereza seedlings tukaharvestinga tukababa nitwe twabaguraho. So itwe twenka ntubasa ziguraho ningashi tugake tuziku exportingire nemba numugura muta ntuba expecting sente ki. So buri kilogramu nkirigera kuba kuture twajya ngutugureho nebere ntunegotiating usanga kare beyer kuberho eri akatare kensi yona niyo tukwereza. So konka omwendo obeno usanga eriyo mu 10 buri kilogramu 10 13 so nayine nkahika ni nyamuka kilogramu zingahe season woine ekaza ya ash. So ngoko nanagambire ko kuboine eka ugihingireho hasi ejo nobo ori capable kushangwa inemwe bitigana nkaga. So ebitigana nkaga ebe bya hasi njumanyisa ngu buri almost buri season waza kusharura ushimiye kuba uyine capacity yo kuba no soroma mu wozireberire cyekwa no soroma mu kilogramu zikwika nka 12 nizo tani 2 terese noreba nono funam nono funam tukabura kufunam. So uyireho akatara kanywa kumwine na no kuzitwara heru abantu ababurije bo tumukubaguza abantu ababurijo ntubaguza yiza nando mbwingi akuba nkuko nagamba kugira ngo umwe mbazikoresa oil. So no mu Uganda hari mu companies zikora oil nka Kampala. So harezi tubente exporting ngo mushanga yetari quality nungiri kuza export ntugitwara bagikora mu oil ushanga twagitwara Kampala. So ntuzuguza na Kampala konkati nko muntu wabutosha nkakuno kirere yakushanga nanda ovacado of course emwe kigumere kugira ngo tuguze ovacado emwe yashinje bitanga maji promoting ro mu area egikureba abantu yana babasa kugikunda bakamaka runje kayo kwenda ngo nabo bagihinge obwire obu okugipromotinga nico turu nico turu muntu ogipromotinga bwe twagipromotinga na turu muntu promoting tugire ngo Hasvakedo nayo eine bizo ebizobe biri mu kuhinga egi Hasvakedo nkoko nanagambire icyo kubanza n'ubukoko zonziterwa munongo ubukoko icya kandi n'indwara zikwatwa munonga fango yombwene titeganise yone titera then icya kandi koko wagambire abantu abingi tibakagimanyire umuntu narakirinke cyo kutangaza no umwe nayiko agisoroma agiteka umushare yangu kintu cyo kuburya uhingire cyo kwiyamusene. So wakitwara mu kintu cyo kuzana abantu bakagimanyire kumanya ngo umugasho gwayo na amani gayo. So na yejo ni challenge bene challenge y'amani no kugirebera challenge y'amani no kugirebera na munongo bukoko na nendwa ikikumanyisa ne yitago umuntu yine sente ze mbazi. Of course ati agriculture yahiko bubwire umuntu waza kutandika agriculture ati nayo nendo ubu ine ka capital ka myarubaju kugira ngo ikwangwire umubyogore mbazi maintenance akuba n'umuntu uragiteke munabashene kuba ino idea ninga kubasa kugira ekiyajongeraho nocumanyota ngo Hasvakedo yakora yahika kusharurwa kandi ogisharurota nko kuwagamba okugisharura ati katuje twahika kusarura
ntuza notekwa tukabasa kwiza nk'uko kuba nosoromeza ezindi ukatemba omu kiti ukahurubura zikuragara hansi wapi. So notekwa kuba oine at least nk'akase katowa ninga nk'akasyo karungi. Then nk'okuba no harvestinga notekwa kugira ngu wagisigiraho ka nodi, osigiraho ka nodi nkaha, aka ka nodi nkagiyamba kugira ngu etaraka kusisikara nk'eki wambuza oti nogirinda otakugira ngu yaneeza aheeru kuza export tiyasisikara. So nikyo ky'okusigiraho aka nodi kugira ngu etaraka kusyana n'okujunda. Then nanomu oku wambuza omu kugisharura kwayo oti nogisharurira bwire ki, katugire ngu yarabya kuruga aha kurabya obu yarabya kuhisya obu wagisharura nituba nitu expectinga omu meezi 4. Omu meezi 4 kuruga obu yarabya kuhisya obu wagisharura. So yamara meezi 4 neba eri ready for export. Nehindura nka kara yamara kukura? Eya export titwakuba nitwekaraginga kugira ngu ehindure kara mbwenu ahakuba yo nehindura kara kwonka hati export nituba nitwenda eba eri pure green. So niyo nungi ya export. So egyo yaheza kuhindura kara ngi nimanyisa ngu egyo yarengirwe. So egyo nowaza kugiteeka omu oil. Kuba eri nka green, pure green, washoroma pure green, neza kutwara kireka kwingana ki etakanfiireho? Etakakufiireho. Of course ate tukeza kugishoroma, waheza kugishoroma twine kugipakeginga gye, tukagitwara nk'omu kadeeya ninga nka wapi, nituba twine box nungi tuziteekamu gye, tuzipakinga gye, then tubwena kuzitwara. Then okuira kuwambuuza ahabw'okugira ngu oku wazitwara ninga nk'okuzasisikara, okusisikara kw'ekintu nkurugirira oku wakipakeginga na n'oku wakitwara. Ahakuba obwire obwingi nteekateeka nikyo okushangana n'okuzitwara twaba nituzitwara katugire ziri eza export titukazitwara nka piki, tutwine kuzirondera emotoka nungi ekazitwara nabwe erikuzitwara mpora mpora kugira ngu tizagiramu damage. So ekyo ekibuuzo eki wambuuza nteekateeka okusisikara tobwire kureka n'oku wazitebeekaniza. Hasi Vakedo mugiiniire ebigendererwa ki omu bwire bw'omu maisho? Webale munonga. So future plans zitwine nka satellite farmers nitwenda kugira ngu tu increasing production egyo ei wareeba, production eyongere, nkoku nagambira ba neighbors nabo bafune emirimo na nitwe twenka twongere kufuna emirimo. So ahakuba egi Hasi Vakedo keku increasing production nitwe ntuganyirwamu na community eganyirwamu na Kamabitu baganyirwamu. So buri omwe naganyirwamu kandi buri omwe abashemereirwe at the end. Then ndizo future plan eitwine nokwenda kugira ngu twengagingemu abantu abandi kugira ngu ahakuba nikyo tukuteeraho emishomo, tukira kuteekaho emishomo tutayayiraho nka ba farmers ninga tuteekaho nk'emishomo omu za extensions tuzayo twegyesa aba farmers oku kuhinga egi Hasi Vakedo, oku kugireeberera na n'okuhika kugisharura. So nitwenda kugira ngu twengagingemu community nayo ehika ahari eki ekituro. Gift nohabura ota omureebe wa TV West? Webale munonga na nawe barahabwa akagishaka. So tukuhendera ebigambo byangye bikusembayo ninyekaniginga abantu mwena abokutureeba na abokutuura kugira ngu orikubaasa at least buri omwe n'orikubaasa ahinge hasi. Ahakuba omu program yitu tugira ngu hakiri burika ebiineho hakiri ebiti 5 ninga 10 bya hasi. Ahakuba ebi ebiti 5 ninga 10 bya hasi nituba nitu expectinga kugira ngu wabihinga buri mwaka oshebekwa noyihamu sente zikuhika 2 million n'ekicweka. So nitwekaraginga kugira ngu at least burika per household ebe nebaasa kugiraho emiti nangwa 5 ninga 10 ya Hasi Vakedo. So ekindi ekikusembayo ekikwereka ekyamuheru munonga, ninyenda kusiima aba TV West na Bakamabitu ahabwa enkwatagana nungi egi, ahabwa enkwatagana egi nungi munonga. Mwebare kwija kandi nitusiima na Bakamabitu, omwami Chief na n'omwami Hairete, mwebare ahabwa program egi ebweniire kandi neyambana n'abandi abaratureebe bagire eki bayongeraho na munonga omu kuhinga na n'okwebiisaho. Otherwise kambendeze gye
mukama bampera umugisha. Watwegitaho erizoba aha porogaramu y'obuhingi n'oburisa ninkusima guma nokora otyo buzima waba noreba hanyuma gift ariyo na pruninga avocado yeye ariyo nagihamu obutaji obutakwetaga narekamu ebitaji bikwetagisa icyo nakikora kwenda ngo right ebenera baje omuvakedeji etungera itera kumara na mbwene buri kintu cyona ikirise cyakubencerga omuyiguru nk'injura naki balancing eje na nekijumeki mbwene okuwa kuba nonda kuhinga avocado eco neco kureberaho eco ine kuba nokora twasiba omurintungamo omureka koma kandi twasiba ha satellite farmers ayigeneshangwa hano murintungamo omucyaro nco cyakakoma iki nakugambera kandi bamejaringere aha kuhinga avocado yatwereka ngo kijuma cyumwe wakirisaje cyangwa kitandika kibasa kuhebijuma bikuhika omurigana kuhika nkar 200 then cyaheza cyakwata kikuhereze bijuma nk'inkumisha buri kiti noreba ngo production ejo ni impango kandi yatwereka ngo akatara kinja kubine ba exporting ahero ebihingo bikusporting ahero no manye kibiro kumanyisa wanoreberaho nk'ekihingwa cy'umwani naco binja abahinje ba exporting ahero kandi nabo binentasi ya mpango mwene kihingwa ekikuba kina katare kensi yona nugoma goba agoro kutunga.